mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi, TV ya mbere mu Rwanda izana mining ziri serious cyangwa application zitanga amafaranga ziri serious. Kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza. Uyu munsi nabazaniye ya mining rukumbi iri kubera kuri Telegram. Murabizi ko mining zavuye kuri application, kuba wa downloading application ubu zigezweho zikorerwa kuri Telegram. Uyu munsi nzanye mining yitwa Cat. Murabizi ko mu minsi ishize tumajije kurya iyitwa imbwa, noneho uyu munsi batuzaniye iyitwa ipusi. Kandi iyi pusi ukuntu ikora ni photocopy neza y'iyo bita imbwa, aho izalistingwa hose naho imbwa naho yabaye listed, yaba kuri Bitget, yaba kuri OKX, yaba kuri Binance, aho hose izaba listed. Kandi itariki ya nyayo yo kuba listed irazwi, yamajije kumenyekana, ni tariki 20 z'ukwezi kwa 9. So guys, mugumye mube update, mugume kuri iyi channel. Wowe utarakoze subscribe, ugume hano ukore subscribe, ukore ku nzogera, unasige comment, urawuduteye inkunga ikomeye cyane. So guys, gumaho kugira ngo update yose izaziza kuri mining yose nabahaye ujye uyibona mu ba mbere 5/5, kuko niba ukora mining kandi uyitezemo amafaranga bisaba ko ugomba kuba ufite amakuru, kuko burya urabizi ko ikintu cya mbere ari amakuru. Iyi ngiyi ukuntu ikorwa ni gute? Ikintu cya mbere uri bukore ni iki: urajya hasi muri video description, urahasanga link y'ikati nahasize. Icyo urahita ukora ni ukuhita ukoraho, ukiyakorera ihita ikuzana hano muri Catbots. Ukihagera ikintu cya mbere urahita ukora hano handitse meow cyangwa meo, ukoreho. Tayari urabona ko ipusi twayinjiyemo, ariko si nka za pusi zindi muzi hoya, ni ipusi iyi ngiyi igiye kuduha amafaranga. So ikintu urahita ukora bwa mbere ukigeramo kuri wowe, urabona ko hano ngewe mfiteho amacoin, reward bagiye task reward nagiye nkuramo, invitation reward nagiye nkuramo. Icyo urahita ukora ni iki: urahita ukora hano, urabona hano handitse task, urahita ukora kuri show more task. Ukihagera reba izo bakwereka, barakubwira make ton transaction. Ukore nibura transaction kuri toni nibura y'idolari 0.5. Ayo ntacyo yishe. Nibidakunda, niwumva bidakunda uyihorera uyireke, nta mpamvu. Inviting umuntu umwe baraguha amakati 100. Ahanga nukora ton transaction baraguha amakati 2,000. Join Cat Telegram baraguha amakati 50. Subscribe activity baraguha amakati 50. Subscribe to Cat Twitter baraguha amakati 50. Flow activity channel baraguha amakati 50. Izi task nuzuzuza urasanga ufite balance y'amakati agera ku 4,000. Urabona ko aka kanya nyigeramo bamaye task yo gukora, yo kujoininga Memefi community. Cyo urakora hano kuri join, nuko zikora. Urabona ko Memefi ngewe ubwanjye narayijoininze. So urahita ugarukemo hano, urakora icyo bita check. Make sure you have done all the steps, try again. Sinzi impamvu batari kugira, reka ngeyo nindeyo n'iminota ingahe, kuko kuyijoininga Memefi community narayijoininze. Nindeyo temvamo checking. Rambwe meow, task is complete. So bazimaye zirahita ziyongeraho hano, murabibona. So ikindi naberekaho, ikindi nabereka uri bukore ni hano kuri Bitget. Biragusaba ko
niba udafite bitget urayidownloadinga, uconnecte bitget wallet, baraguha des amakati des, udownloadinge bitget, ujoininge CIC group, bitget nyine ya group, byose ujoininge, uratikinga, urabona ko biri buguhe amakati 300. ubu buryo ugenda ukora amatask. Ikindi uri bukore ni ukwimvita abantu, barakubwira iyo wimvitinze umuntu baguha amakati 32, ariya baguha 100 bitewe na achievement ugezeho. So murabona igisigaye ahangaha ni iki? Bitget wallet twarayihuje, nuko uzafata izi coin zacu bazishyira muri Bitget yepfiriya tukajya kurya amafaranga. So guys, mwakoze cyane kudukurikira, tuzongere guhura ku bigendanye na Katsi kuko ndabakorera izindi mining zirahari ku bwinshi, amafaranga yo turayayora. So ku bigendanye na Katsi twongere mu matariki nibura 19 cyangwa mu matariki 18 ndi kubereka ukuntu bazibikuza izi Katsi, kuko amatask yo nabiberetse uburyo bayakoramo ni kuriya nta kundi. So tuzongere guhura icyo gihe mbere ku buryo babikuza amakati step by step, mbereka buri kamwe ukuntu agera muri Bitget, ukuntu agera muri Binance, ukuntu yabikura akagera kuri Momo, byose nzabibereka. Turi kumwe. So guys, thank you for watching me. Hasta la vista, Imana ibarinde, kandi nimwibagirwe gukora subscribe.